Unajua nini? Kwenye maisha inatupasa tuzingatie sana na tujifunze kuto kuambatanisha jitihada zetu na migogoro. Tunatakiwa tujizuie sana kuto kukaribisha migogoro katika jitihada zetu, kwa maana migogoro ikiambatana na jitihada zetu, elewa ya kwamba hakuna jitihada itakayotimia. Migogoro tukiikaribisha ndani ya jitihada zetu, hakuna jitihada itakayofanikiwa. Itakuwa kila jitihada unayoifanya inagonga mwamba, na kila jitihada itakuwa ni kazi bure katika maisha yako. Jua jinsi ya kuishi na watu. Kikubwa akili na moyo.